I veliki pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu ćemo da vam pokažemo kako da na, mogu se reći, brz način i jednostavan način u biti kako da zaradite vi bitcoine. Dakle, sve što treba da uradite jeste da posjetite deskripciju. U deskripciji ili u opisu ostavit ću link preko kojeg možete ući. Jednostavno odete, registrujete se tu, prijavite se i upadnete na stranicu. Dakle, kao što vidite, to je ta stranica na kojoj se ja nalazim, ali prije samog početka ne zaboravite da se pretplatite na kanal, pritisnite to zvonce, šerujte video i što treba još, lajkujte video. I prije samog videa ide jedna kratka reklamnica, pa se vraćamo u video. Braćo, ukoliko želite da kupite igre po najjeftinijim cijenama, posjetite Instagram Gaming, link se nalazi u opisu. Kao što vidite, ovdje možete naći veoma dobre i jeftine igrice, kao što možete da vidite. I ukoliko se odlučite da kupite neku igricu, jednostavno odete na igricu i imate opciju buy. Kad pritisnete buy, dakle otvori vam se za kupovinu i dakle ovdje unesete znači vašu karticu. Ovdje unesete ime vaše kartice, unesete datum, security number i idete pay. I kada hoćete da preuzmete vašu igricu, jednostavno odete u public profile i ovdje vam se nalazi igrica, ili možete da on će vam poslati link na vaš mail pri registraciji i vi jednostavno kopirate kod i jednostavno samo odete na Steam i taj kod unesete i vi tu igricu imate. Ukoliko se odlučite za kupnju, jednostavno Instagram Gaming, link se nalazi u opisu videa. I nakon što smo se vratili u video, znači uđemo na stranicu i sve što treba da radite na ovoj stranici jeste, kao što vidite, ovdje idete surf ADS i ovdje su raznorazni, kao što vidite, raznorazni oglasi i vi zarađujete tako što pregledate ove oglase. Ovdje vam je sve ispisano, znači ovaj video traje 10 sekundi i zato dobijete 0,00003 i tako kad pregledate svakodnevno vam dolaze ti oglasi i jednostavno vi uđete, sačekate ovo jednostavno i sve što se dešava ovdje jeste da sačekate ovo, da vam ovaj timer ovdje izmjeri. Neki oglas od 10 sekundi imate po 20, po 30 sekundi, 40, imate od 2 minute i sve zavisi koliko, ali razne su zarađivanja u Bitcoinu. I sve što treba da uradite ovdje jeste da izračunate, znači što vam piše u ovom kvadratiću. Vi napišete, na primjer, 15 minus 9 je 6 i jednostavno utipkate 6. Men sad neće priznat jer sam odradio ove oglase i kad to sve završite, znači samo da ja spustim ovu, znači odemo tu i kada se završi, kada sve ovo završite, idući dan dobijate novu turu oglasa i tako gledate. I kad zaradite ovdje jedan Bitcoin, njega možete otići u dashboard ovdje
ovdje pratite vašu statistiku. Kao što vidite ovdje imate withdraw, na primjer ovdje je, kako se ja razumijem, ovdje prebacujete, znači popunjavate podatke i prebacujete sebi bitcoine. Dakle, dalje, ovo su referali, linkovi koji ste podijeljeni, imate premium membership, evo ga, ušao sam, znači 90 dana membership 0,81 MBTC, ovo je mili bitcoin. I kad uzmete od bitcoina koji imate, to je 800, ja mislim 10, tako nešto, kad to uzmete, vi onda po oglasima zarađujete više. Znači, ako ste dosta zarađivali 0,0003, zarađivat ćete 0,0012 i tako dalje. Znači 90 dana koliko ste kupili, vi to možete više kupiti, onoliko dana koliko ste kupili, toliko dana dobijate dupli iznos. I to je to što vam mogu reći o ovoj stranici. Evo, ovdje isto možete da radite, popunite podatke šta ste sve odradili, znači da kreirate kampanju. Kad budete imali jedan bitcoin, to tu popunite, to vam se prebaci na račun koji ćete naravno unijeti. Ovo je provjerna stranica preko koje možete da zaradite bitcoin. A vama hvala ako ste uživali u ovom videu, lajkujte video, šerujte, pretplatite se na kanal i pritisnite to zvonce. Ništa puno ne tražim. I vama hvala na gledanju videa. Do idućeg videa, lijep pozdrav.